Blei kyrkhu, yang Jingiaseng Jingiaseng, yang pernah Jingkhawai. Ang Blei bukpao sngewbha meneng yang ibu eme nagabenta kani ganok kaisni, babeme aini, bahagani kasni Trai ko khot jangani ka kota, nila bani warna ke yin wakitan koi ke jame, ban mani ban shakri ame, ban Jingkhawai lem hakani ke Jingkhawai ko ame, mena i pating nagabenta jangi, iduai ni tempat memenda dekat bagi, ban kibenta baroh jangi Jingiaseng ke jangi, ban kinongi shud negaro, ye kini ipan ni temingo ipidia, aga kerteng ke jong Trai ban long ketem jangi Jesus Christ. Amen. Jingiaseng Blei na kabagian wailang ke Jingkhawai ko arspa kendai para din gini ke Jingkhawai na tempat ni tunan besar jangi tunan besar dia selingdo baik sngewbha ban yalam ini aga jingpuli na kaftir ke jong Blei ban ke Jingkhawai. Kukenra kapwa men penkia enga men shonga kedok no jonga ban penha pendur ki Blei baroh penni na kabon nang sat enga Jisu nan le kom kayo ke Jingkhawai ka arspa kendai. Go.
Suam pagi Blei Jingkhawai, aku mesum aku berdua yang ke Blei, yang bilang Syiem, Apostol hukum Yohanes, kelulang ke Balang, khot bukan di kota, dan dengan cuy, Yohanes kelulang ke Balang dia, ketua di khot bukan buat, intian dua umumnya. Nambah Blei lagi kata-kata Trai percaya kepala Cina yang pun pelakaman Blei. Bahawa iru bangeit aku pun objek su Henry menjual kecingin bang cekot. Nambah Blei sebelah pa yang pun percaya. Mun pendram yang percaya Henry mun penyem yang percaya tahu. Anda tahu Yesus laong haki, sisa maong haki. Om Dei Moses pelai haki, yau tok pu na bedeng. Henry upa jongau ai haki, yau tok pu bersisa na bedeng. Namar pu jong Blei ulong ta bawan na bedeng. Bat upa ai ke jingim hak percaya. Namar kata Kilai ong hu ko Trai tuai yang ni harus ni yau ni Blei kyrkhu ni kintian tu yang paju Blei Jingkhawai. Au Blei buka sngewbha ni. Iwan mana ingu yang mereka kendan ni kapor. Nak paisi juga si. Kalau kasi bakrau kentang candi. Yang bakum khot bangeit baroh Trai. Ia berman kiwei ke khot bakatang keconi. Ia sakri berman khamtam. Ia terkendal bersimutan. Nakami ke khot keconi Trai. Kyrkhu Trai ini hidup khot kiwei baroh. Habang insinyur ke dipencar terkendal. Ahai bersim kyrkhu kadang terkendal. Kapon tak kecil macam khamta matrai i, kami lawan pai sampai cakap buat kami. Habis ni pol kecil macam ni trai i bermutip yang ini cakap ni baroh. Yang trai kan ni lawan ton dari kapon trai yang semut trai kami macam ni. Kami tu air trai i dan beberapa minit pemla cakap ni dan kapon. Kami kedua yang berjenjang sosial terkendal. Gue nu kun juga Balang terkendal. Yang kami Balang khot no hari ini sini terkendal. Dan sibet terkendal ni yang mentep dan Balang. Kyrkhu Trai ini Trai berasa baroh. Itu aja kita mendekat kepang rumah Blei pastor. Berdan kebenar bakrau terkendal. Menurut penyai Blei bayi ini kamar terkendal. Yang mana terkadang berselom nak ketian keconi. Kyrkhu Trai kiwei baroh yang pendam nak kapor. Kalau sejak yang kau bisnes ni keconi. Kyrkhu Trai yang ni kumpilir khot angin dan sejak terkadang Syiem terkadang. Kepa IT met pan Syiem terkadang. Ini lapan jet yang ada terkadang. Menilong kita beliau hidup khot. Kepala terkadang pensubah yang membuat keconi Trai. Wan tahu terkadang itu nak kejumpa baroh Trai. Nabang pani kepada Trai itu Yesus Kristus ni. Mentrai sudah bantu guru. Amen. Iban pa Yesus mo ye teman besan jami teman besan ES Lyndan ibalai lam ke Jingiaseng ke khti ke jong Blei ke Jingkhawai Blei nan kyrkhu pi teman besan dari ke Jingiaseng ke jong ke ke jong Blei. Agak ni kupon ni punya subhai ki baroh ki paradu khot ki balawan Syiem Jingiaseng Sacrament juga Jingkhawai Trai lalu itu memang santi nongrum naga Balang Presbyterian Mawroh
Ibu judon dekat bagi Balang Kupa juga Balang Mawroh ki Puan Mucwa ki teman besan juga Balang Mawroh ki dekat komiti Balang ki long kemi ki long Kupa ki Balang Samla ki Balang ki dekat baroh ke Jingkhawai Blei ke pang ye kini ki bagi dan sudah pada dekat hak kedeka hak katai ko ka teo ko balade ki pediang ki syaga Jingiaseng jadi dekat ki don dekat bagi ki dekat lagi baik pat ki Balang ki bajuan bat ni dengan por sokopor ni ki bawan hak kedeka sni syaga kedeka Sacrament juga Jingkhawai Trai ki pediang suhai ki kila pada Syiem mentana ka ke jong Trai ko mengiju ong kedeka Blei ka jong Balang Presbyterian Mawroh kedeka ke jong Trai kila pada Syiem mentana hagani kesni in hab baniai kamstep kentup ya ke kuboru nambar bah kaladon biji klar fo kabalang ke jangi lead Mr. Van Perlang Lindo bat in hab ban lead pantep marsunwai ke Jingiaseng kumta ki baroh in hab baniai kamstep ke kuboru kanum bot ya ketuka series ke ba bot broshiskan regin yok kendiat ka jin yeselok na ke jong Blei bat nang tangin salet syakabi ke jong Trai Blei kini saudara kamban pensau hangi syapang ke jing sedang bat ke jingiat syapran jong kini ki mission juga Balang apa alhamdulillah pada tang share namun pada apa alhamdulillah pada khamrin kubli syukur di ke jing kesan jong ki khot juga Balang ki Balang ki nom kesan pada di kam ke dia syapran rengkat ru mission juga Jingiaseng ke tang share kami rupaya sngewbha kia kesan bagi ayu yu Blei una kyrkhu ki jing Trai ki jani kumju ru ki jing no semia ki jong hi naga benta ki kam juga Balang bat ki project jong ki bor Balang ki basalor ki poi kum tu kum ba pi pa bat ki no ki jing kyrkhu naga benta ki project ti ayu yu Blei naga benta ki jing so jong Children's Week ka ba pilai no semia ba pi pilai pa ki khon pilai kesan ki Jingkhawai ilala dan pensang ki khon aga jing tibik ti Blei Blei le kyrkhu ye youth week women's week but kiwei program ki jong ka Balang untuk kemudian ka bamdo Christmas ka Balang ka ba so lagi jing kesan ada ki jing Trai lagi jong ki Blei kyrkhu ka Balang ki jong aga jing ya ilti ki jong bat kado ka jing so mo jing mi ilti aga por bagi don ka jing dekat komiti bagi tam shibo ni ka koram bat bagi say aku ingat ki dekat komiti Balang ki ba mai ti kalau nong kejing yarap shibo ni kum kinong sarai padingit kabalang kejing kanan ya syukran ngine batay kejing syakri kejing yo Blei kejing wai ba arsfa shukau adil ketangin si osnoy ko kubor nagaftil kejing Blei snam kading na kapan kentil ki batrot lang long job snam kading na kapan demro ki basarong ban hap ay mangan snow der pangad na kalbari Jingkhawai arspa shukau
paling juga kubur ke bagi snow ke kubur kalau Tuan Hajan Syau Blei. Tuan Hajan Syau Blei. Bat ka nomrin na kaktin ke Syau Blei kalau Jacob lenong ke Sau ke khot ke bapra. Bat Matthias kadwei adu pra adu kendai. Jacob lenong ke Sau ke khot ke bapra. Bat Matthias kadwei adu pra adu kendai. Kaktin Blei ke ongkum ni. Tuan Hajan Yau Blei. Tiun wan hajan ya pi to tet no ya lagi kiti ko pi ki bapop to pen khot no ya lagi do do ko pi ki basenrok dan sim to wan hanga pi baroh ki bathat bat bakhia ke jingkin te ngan pen jam ya pi to shime ka lukor jonga pi to hikai ru nanga na banga bo lui lui ba do barin ro ka do do te pen shem ke baja thai hakimin sir ki jompi kumbal ong ka panpudeng juga kubur kalong Tuan Hajan Syau Blei manu kita kibanwan Hajan Syau Blei kibanwan Hajan Syau Blei kilo binang pop bakabaan kibanwan Hajan Syau Blei kidei kibakia ki jingkit manu na pleng jongi kibasong tu ilade pagilong binang pop manu na pleng jongi hakini kapor kibadar ki jingkit kibakia kejubah kalong baroh nangi ilong inong pop sedang nanga pastor mo peniat ya kini Sacrament kentup kini para nong syarai kita mendesan kentup ya pi baroh ki para khot kaktin Blei ko baroh kila lepop bat kila dere itu burang bujong Blei kumyangi khot bagi wan sejan Blei manu wan sejan Blei kita ki bakhia ke jingkit manu basting jingkit handi Bamdon jinge halaga jong jingem. Bamdon ki jingele bagi ding pengkian. Bagi maujud thut agalenti yang chanti. Baroh nangi ye kendo la ki jinge. Baroh nangi ni shem shitam. Ba hagani kasni wala pedeng ke jing rakhi ke jongi ya Sacrament ke Jingkhawai Trai. Kidon ki para bangeit ki bapang ki dalam hospital. Kidon ki para bangeit ki bapang ki dalam ye dan ki para bangeit ki balama te ki jingkhla jong ki be ki bathan bat ki ba kan mau ye ke sni de ki jingjau mat chapang ukpau balakhlat no nakata kadau baroh nangi gidon lagi jong ki jingket la ka jingin jongi shimet lani ki ye ki sam ki jongi lani ki kam ki jingtre ki jongi kumi kita ubleu khot wong wan sejan wan num yeng shu sejngai Nrewan sejan larfi wan sejan ublei ruhun wan hajan ya pi tambah pi devan tet ya lagi jong kiti lagi kam jong jingle sneer bat pen khot ya lagi jong do do bat lagi jing sinrok man sin kumnu pinai kata wan ban shim betano ku bat kuri ukpu rong kamet ke jong Jesus Christ ka balapan kain na kabanta jongi kuri kalau masnam ke jong Jesus kabalapan mi na kabanta jongi alor ka ding na kalbari haba pi bang ukpu haba pidi ka kuri bang de jing di de jing kanum sulong tang jing pendat ke niam rukom andre kat long ke Jingiaseng ke jong pi ba Trai piru pi wana jam Trai lawan hajan na bu ai pi yo ku ba de kuri wan ki ginom pop wan ban ma ye ke jing pen kesan bat ke jing pen gentang jong ka bi ke jong Trai wan na ke jing IT lo ke de tin ma ke jing don ka ke jong ko ban ma phiru ki badon ki jing ki bakhia ki jing khuslai ki jing a bisa wan sha bi ke jong Trai kani kami jong Balang Mawroh la kani Balang Mawroh ka ba pen kre ye kani kami ke jong Trai kini ke jing sam agar hukum ke bekerja Syiem kam dei lo pastor bagi kita mendesan kini ke jing sam bagi Jesus hi uai la ke jong kamet bakesna baraba pishim ke jinge pishim ke bajak thai akim Syiem di no jong hi na kata daw wan ke jinge mangi kinong sarai so tu elade abalajan kini gisni pendentang elade ni so tu elade ni mlong ki babet kat bandra ia ka met ke jong Trai bat ia ka snam ke jong Trai
ban sam si para ro kan piso thone em kat no kalau kentang ke kam ko ngile naga taga daw ni bande kit ila di ba kalau ke jingkit ke bakia ro dei mo u ba ai bo ringi bengi pendek ya ke bentar ba kentang ba ka don ke au pu ke kuri aba pi ba ke jingit kalau ke jing ba man siri pi ba ke jing tei ya pi sha ke jing jo naga taga daw wan manu ki belon ke jingkit ke bakia pan bo no Blei pan ke jing don ka ke jo Blei kapin ma ke ta ha ke jing ke jo pi ngai ladi ku pastor bo punya Sacrament hangni hai mani haki yen ju par bagi ki bang na su ban bagi mapang bo sitom kam julong ta ke jing pen ku ko kalong kentang man ka po para no sarai te men besan kalong kentang man ka po ma bagi ni shem alu Blei ba em limba ku ba limba ka kuri nagata ka daw hiru din so tu ya ka jing kentang jo ku ba limba kuri bagi dia git ya ladi om na ba shule sting ladi ba tunda ko kon da ka ba duai kan kentang ya ladi shwa bagi shule ku ba ta ka kuri ba ka ba pang bo ta Blei dengan em be jing ko mai da ka benta ka buram ke jongo namar kata ba pishu yu ku Hiki, dia dekat Malaya, boleh sendiri kini kepada kumai. Dan kedia dia kupu. Nama kalau gadak jom amen ke jom Jisu, bala penken yang kebentar jom pi, yang kebentar jom ni. Balik ke kuri lu, upastor ni busudi, udah teh, bal peti, balik ke senam ke jom Jisu, la peni, na Kalbari, kenang man sakpar, lagi pok tu jom ni. Wan hajan, jom Blei, kalau Blei wan hajan sepi. Ulah penpau kani dah kaba ai, yo ku bari ke kuri, kani ke dei ke be ke jom Trai, kani ke Jingkhawai Trai. Aba pishim bentan ni. Kema ye ke jing pelat ni pop, ban na ke jing penrem juga pop. Kema ye ke jing sting, ni ke jing kit ki bakia ke jopi. To Blei kyrkhu ni, Lyndan ni kubor, na ke khtim ki bakoi ke jombo, na ke benta ke buram ke jombo. Amin. Ini penting ke jing syakri ke jing Blei, ini awai ke Jingkhawai ke sis pak santo. Bahkan dengan awai ke Jingkhawai, nak tepat ini ki para tong sarai, in sngewbha ban saweng no ke jingkap nagani kami. Dia kalau dia ke Jingkhawai, nak tepat di numpak shom, kat pengilang yeng, in saya spellang, ia kata ke Jingkhawai ke jing ki apostol, ke pengilang ban Syiem, persyak ke Jingkhawai ke banyak. Dia ketaruh semua pat shom, kan dalam yang video berpengetan yu bagi nak kuri hadir kita kila bangsa syam ialah ke balang tu khot Trai manun bor baptis mai de gading Blei ukat ke yor Jingkhawai ke shispa sanko
Jingkhawai ke Bangeit ki apostol ngangen hau Blei ukpa badun bor baroh unom thau ka beneng bat ka kendo bat hau Jesus Christ khot batang marwei jongu Trai jongi ubalapun dau Syiem bakut ubalakha na kamari thei sati ubalashat shitam hau Pontius Pilat lasanat na yu ulayak bat latep yu ulahyar shakireu yak ulamikpat na kibayak ha kasi kabalay ulakir shabeneng bat ulasham ha kakti kamon Blei ukpa badun bor baroh nanta unwan bat bishar ya kibaim bat kibayak nganget hau Syiem bakut kabalang bakut shitadup kapatay ka Jingiaseng kyrkhu ka Jingkhawai yakipop ka Jingiaseng Sacrament bat ka Jingiaseng jukut. Amen. Ini duai. Blei ukpa Sngewbha beneng ia ngakmat kaburong ka jomai ko Trai ban sakhi bamemela aini ya kane kami kabalong ka Jingkhawai Trai ban pediang ru yukpu bat ya kuri kibalong gidak kishin kibamela patengi ban sakhi kamet ukris balapan ken na kabenta jungi bariga snam ke jong ukris ru kabalapan mi na kabenta jungi alor ke ding na kalbari idwai ni kerpat ko Trai mit pengentang yukpu bat ya kane kuri bala kilong kijingmi kiso nagane ka prathai ka mariam henry hababe melapan kami kilong hangi daga jingen kamet ke jong Jesus Christ ka balapan ken na kabenta jungi barkasnam ke jong Jesus Christ ka balapan mi na kabenta jungi halor ka ting na kalbari pengentang yu pastor begitu besan kiwadon gani kabenta man sam nagamien ka bakentang ke jong me shaki para record pengentang ki record baroh ro bagi nobi Vietnam ban yo benta na kami ke jombe ki so thu ile di kinom pop kin ma ya ga jing pan thmai ga jing ke jomki ki badon ke jing kit ke bakhia kin ma mi ga jing pan stick jom ke jing dor ka ke jombe i ai ngo pa me so ke jing duai ke jagi i pa mi dem mi mo mi pdia aga kerte ke jom Trai ban nom patim jing Jesus Christ. Amen. Subhakan shot. Kaktiin ke jong Blei ko om nabangala padiang na Trai ya kabangala IT pateng ruhat ni bau Jesus bau Trai hakata kami hakabala dino yu ula Syiem yukpu barhabo lala mo ula kedia baru lo om to Syiem pito ba uni ulang kamen janga ya kabala penken na kabenta jongpi tole ekeni banken maaya ana kani ka por mangaro ku mushakri baride ujong Blei na Syiem yukpu daga jing so thu bagalong nongpo ku bakra ubadon kambanyo benta nagamet jaga jing yap yupli ke jong Jesus nagabenta janga tu Blei biar ap yang habang apendep ya kani ka benta ka bakentang Jesus om kani kalau mamet janga barang penting na kabuktan champi tule pia kani ban kan mawai nga Jesus om kani kalau mamet janga kabalapan kanya kabuktan champi tule pia kani ban kan mawai nga
kumju ru ya kekuri hadin ke babang jamin udah om kini kekuri kalau kejutang ke batemai jaga senam ke jonga tulet ikani bi kat lukan resin ru bapidi eka banken mau enga ada kini kepor mangaru ke musyakri barit jong Blei Syiem kini kekuri daga jingsong tu bangalong unong pop ubakrao ubaderkam ke jingsat kepada kesenam ke jong Jisu Blei wiarap dengan habang pendek ia kini kebentang bakentang Jisu om kini kekuri kalau kejutan batemai kena senam ke jonga tulet pia kini banken mai nga Jisu om kini kekuri kalau kejutan batemai kena senam ke jonga tulet pia kini banken mai nga Jisu om kini kekuri kalau kejutan batemai kena senam ke tulet pia kini banken mai nga Namarkan nokat nusin ru bapia ba milu u bapia di ia kali kekuri pipet par ke jinga Trai tak tenda urman hagini kepor ku mengijule din sam shua yoku berkekuri jadi kalian kamon jonga hagini ke platform ban hadir ke tangin seiwa ban sam syaki ki para khot baroh ini yo bentang kami ke jong Trai i aingo yo Blei Kagani kepor, ini Syiem tak ada Jingkhawai ko Trai Jisu lagi kaya ini hadir kita tempat iki teman besan bagian soba bantap no ikani kami ke Trai itu gini yang lambar ko ka jogi bahabaneng nom bagoi ke kene ke jomne wan ke ma ke jomne lom kamon ke jomne ha ka ndo ko bahabaneng hari kita juga jogi bala kesini ma bringi terkam ke jogi kumbangi lima iblis ini wali lagi kita show race hari terus ni lalu coba lima or keburan pro lakka semua bershop ni aigo yung Blei ngilio pendap yang kena Sacrament ke Jingkhawai Trai masa minta kalong ka jimpen benar kalian jom ke Balang dan hadir ke tapan ingin sabung ingin aigo hadir kita ngekerpa di teman sanjungi teman besan biji momen baik sngewbha dan pengetai di sini aigo ki para khot baroh kumangalaw ang ito kuwi gasin nilalab ba lalay report ng duway di aigo ki para khot issue ni nantakasili ni nilalab kampuloy tingi kerpa so ba bura ba gajin tang jo gajin shakli Blei banung ni ka banangya Jingiaseng way up na niyo ya gajin kyrkhu penwai Timantangin yo na gijin mana bat hadir kita gijin aibo yang merupakan gentang di kawasan biji bumi. Anyway, Blei buka bumi. Blei benar di mana yang sejurong. Blei benar di kendal sekian. Blei jam gijin ini bagi Jingiaseng. Blei jam gijin mak ini nombor kerja. Umni pau mat ke ti snake ni ko pa kan ga no ai ni de ga sni ko cloud ni ko entang ga jong ga sri ko malabo ni flag min shakri ban yaro ni mono ke ga ba ni jong nyai ngo ni a le snake ba jong ga po ka clip mat ga jingi Blei ga jong ni shisha kan pau deng jong ba jong ni lang ko ti ko pa
Keren bat me keren me pasio ba me pasio ko to nga ba tungi lang para ko able nei nang ko po bagi sno tro a pibis nei ba ne gajing e Blei ke jong me ko me keren ko jong ni ba me hi ni hidup kata ba wan me ko ko so tan ba po ni la maglagi ti mo ti berkat ke jong ni me pan kendo ini me keren me pasio ni begini ban kio ke yin ke jong me Trai aku me ne sni ko ba Bayo pada Syiem mentah nak kuat nak kuri Blei bisnei. Ni ayu ni Blei bisnei bagi gay berkait dan pendap ni kapor Blei bisnei. Nombor syafi jumlah pastor Blei bisnei. Kilong dibayar ni. Kalau bapa kita jalan ke basta kita mengkopa. Aku ni Blei bisnei ngon pau mereka bisnei cuma yang malam kapor ikut mas kopa. Yang amat hilang kiwei kopa kilong kita yang kopa apa. Kalau Syiem mentara nukuan kuriku bah, awan dia mengkamat cuma Trai, ya Rob yang ini Trai kan, Blei dia kamu keberkat ke jeni, begini i ke Jingkhawai bukan zaman Syiem tu bah, kalau begini i ke senam ke jeni kami, nak keli ke jeni bah, ini i di kopai ke senam ke jeni kan betul, Blei bisnes kita kejap, jemi buat ke krum ke jeni, pada dia sempat Blei bisnes, kami lagi ini ketul ke itu. Marahnya wasat ika pop ke jong haba ke jong iko pa. Kerap Blei bisnei ke jong berkat ke jong mungkin ngam jeli mungkin pusan ko pa anak kata. Merasat jadi pop ke jong ni. Melakam genti ni melongi kon ke jong mewah dan pengsan ni melongi bahok ke mat jong ko pa. Kerap yang apa jeng hilang wei ko pa melongi ke khot jong kepala mungkin semua tu ikan ke jong sisa ko pa. Ni longi bahok ko pa kan ke pertai ke pop ke bajot ke barang. Nama kita pun diberi di bawah injat yang kita percaya ke bawah kopa, in berbau ke burung betul kan? Hamno bidan dikam ditinggal, dikasih kita lagi bagi keren kopa. Kaya yang jangi, ayat kedua ke bawah apa itu cuma flagan pau ke jingim betul kan? Kepercaya kita ini cuma flagan bagi jingim ke jinglong ke mana ke sini. Ampun sana pernah ini Trai sesi empat, mereka kesan bawah ini Trai kan? Karena menok ini yang lebih bisnes. Kalau sakit jangan dua yang Blei bisnei. Ini kepercayaan kopop tu kopa. Banyak ini kepercayaan kekendang mengumpul ke bor kita ingin nampak kopa. Dua yang cuma cuma Trai kan. Syiem no yang mesti berkut cuma nak amat mengilang berkut. Syom sah bor jangi. Ya salah bagi pencak bor jangi Trai kan. Kelang mengilang gendang jod kopa. Hari kepercayaan kekendang matu mutlak kopa. Ayo ni nak amat cuma keburung kejenguk kejenguk ni ayo semua nak semua ada benjok ya kan. Naga kerana pula Jingiaseng ke jomai kopa atau jingin ke jomai atau jengik tu kopa. Kadang-kadang ko pelak pelong ni minum kundi ko mengilang mentah berkemat kopa. Kam lagi sila kadang kopa. Ihok ke jomai kilam tang jangan bitngit kopa mat jomai kim long ko Trai. Lagi di kerana jomai Blei ke jomai kopa. Ke kerana jomai isnei ke jomai Blei bisnei. Kebetul betul kalau ke jingin ke jomai ke jomai mengilang kundi ko mengilang mentah. Maka kalau Blei bisnei kan bagi Jingiaseng cuma kena itu kena isnei kalau jingin begini kopa. Anginnya kusulam ni lagi. Jingim ke bekundung ya bagi ini sulah. Blei bisnei ini nong macam ni. Burung ke jinguk ke jingok ni ais kami batang semua pada bentuk mereka. Aku bersyukur Blei bisnei ngon dema kemat kami Blei bisnei. Ban ayu lagi jinguk ku bosut tak ke batai kalau ke jingim ke jangi iwei kopa. Tentang warna kematan ai dan bukan ai dia kemat kami Blei bisnei ini Jingiaseng berut ke ini. Sisa Trai ban ini jor ke jingkirkhu jom ke jingit Blei ke bab betek lo ke jingim jom kini kilong ayu te ko pa kilong itu entah. Mereka dua yang kemat kami kopa Syiem jadi pengentang penkot kita. Masalah sngewbha balang kemudian kami kita kena nomor penpau penkrau ke burung kita tak mengilang selalu ke partai kopa. Yesus ketiam jangan ada wajib kami kyrkhu ko wei ke mensi ko nak ko ais kat kam ke jom kyrkhu ki kam ki jam kita dengan kopa. Bagaimana roy kita manha mereka pos kapor kopa. Berkam tam Blei bisnei ada wajib kemat kami tu kena. Ai begin ai ke dok nun. Berkamu keperkat ke ni kalau orang yang ke ni kami Blei ingin telut ane batang kami. Blei jom jingit Blei jom jingit. Ayo minong kemat kami ke burung ke jinguk ke jingirok ni ais kami kemat kami boleh beliau kan. Nama kini baroh ngomong ada apa? Trai ngomong pun ini Yesus Kristus. Mentah kata. Amin. Ngi berbau jing semua asya ski belum bagi teman besar video moment balapan kita ke Jingiaseng yang bagi mengilam Jingkhawai Mr. S Matlang bagi
organismes that will well known city men kyrkhu gi Jingiaseng jampi le begini parok samla kiba ya pe yakmi yakene ka YouTube channel jo Balang di sound at kiwei gi bentar Blei dengan kyrkhu pi di khadnu ngapekemai pi bagan Jingiaseng amne dunia kumbajunong akapor kamisite kamnon kanu program penkre kopang dari bawan Jingiaseng ada tu kapor sitek sedia kanu sitek dong jit akadeng jengki bani shimta ada ni Jingiaseng tuai problem kyrkhu ini but kyrkhu ini isem bijami haban kriya no islam arjar arusan dari penkre badrum shausnan tumai ini penwai no Jingiaseng ke jeni ini wai ke Jingkhawai ke ba chispa ne buat adin ni Jingkhawai ne terpadi teman besan jeni teman besan ini berkasano it sngewbha sapla digi ne Jingkhawai penwai Kesnam kalami hamor kadik na hakata yo hukum jinghun nama chunga kesnam kalasat yaw nompo banli di riway haleluya nama kesnam kalbari Jingkhawai krashispa na dua Snam kejome ke pemelapan ni bansat pari di pop kiram kejongi baroh ay asrai bagani kejingi jo bentalem kejongi hakame kejome kanai kejinghun hakamen Syiem kanai kejingkien kejing palai kejing mot jing berkhan bagian penyo hangi kebor men Syiem ke bakwan bansakri khambha ye ke kejeng ke bakho kejome ling bagi sni di port baroh ke banangwan kyrkhu ye wei ni kidir khot ke bala yo benta kyrkhu yo sakri jome pastor di bala pendet dia kene ke Sacrament ke bagentam banginan yo ye ke bol men Syiem ban sakri khambha ye me ka bagi dansa hasla jome ni ke persen pelai ingin nang ni kenrat de kyrkhu ke bakrau ke jome ban ke bawai no so ai bagi jing ai eu Yesus Kristus Trai
ke jingi ba u Blei pa na bom jukut ke jingi sulok ke jing pen singen ke jing pen sai bor ke jing khau thomai ke jong men Syiem ko kin shong dap ap deng jong i wei pai wei kin long lem bat ki ying ki sem ki jong i lem ro pat ki para bilin iba mane ki ba sekri yo Blei wa im ha ke ni ke ri ke jong i bat sat lak ka perse man ka bat sado ki ba bom jukut ru amen